Thank you, everyone. You may be seated. እግዚአብሔር ያክብርልን ተቀመጡ I want to make sure I say it correctly. በትክክል ማለቴን እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ Malcolm Addis Ahmed. Yeah, I said it right. I know very little Amharic. አማርኛ በጣም ውስን ነው For those of you who don't speak Amharic, that's Happy New Year. It is the new year here. አማርኛ ማታውቁ ያው መልካም አዲስ ዓመት ነው ያለው So we are honored to be with you with the celebration of 2018. 2018 በሚከበርበት ወቅት ላይ በመገኘታችን አብረናችሁ ስላለን ደስ ብሎናል My middle name is Amharic. I was given it when I first came years ago. የዛሬ ዓመት እዚህ በመጣው ጊዜ ሁለተኛ ስሜን የተሰጠኝ አማርኛ ስም አለኝ My first name is Dumisani. የመጀመሪያው ስሜ ዱሚሳኒ ነው It is a Zulu word which means praise. ዱሚሳኒ ማለት የዙሉ ቃል ነው ውዳሴ ማለት ነው When I first visited in 2017 with Dr. Hapte, ከዶክተር አብርሃም ሀብቴ ጋር መጀመሪያ እዚህ ስንገናኝ የዛሬ ዓመት my Ethiopian host said you need 2017 በፈረንጅ እኔ ነኝ ያሳሳትኩኝ በፈረንጅ 2017 ስንገናኝ My Ethiopian host said you need a Amharic name. የአማርኛ ስም ያስፈልጋል አሉኝ So my name is Temesgen. እና ተመስገን የሚባል ስም ተሰጠኝ So praise in Zulu and praise in Amharic is my name. ስለዚህ በዙሉም ውዳሴ በአማርኛም ምስጋና That's when I first began to work with Dr. Hapte. ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው ከዶክተር አብርሃም ሀብቴ ጋር መስራት የጀመርኩት And we thank God for the wonderful man of God and his wife and his family. Amen. እግዚአብሔር ይባርካቸው ስለኚህ ድንቅ እግዚአብሔር ሰው ስለሳቸው ስለ ባለቤታቸው And the global work that he has been doing. ያደረጉ ካለው ከዚህ ዓለም አቀፍ ሆኖ እንቅስቃሴ ጋር አብረን መስራት ጀመርን We are all here tonight because of the vision that God gave the man of God. ዛሬ እዚህ የተሰባሰብንበት ምክንያት እኛ እግዚአብሔር ሰው ከተቀበሉት ራእይ የተነሳ ነው Let's give God praise for vision. Amen. ስለ ራእዩ እግዚአብሔርን እናመስግን I'm going to share with you a few moments in the word of God. ከእግዚአብሔር ቃል ጥቂት ደቂቃ አካፍላችኋለሁ Africa's relationship with Israel አፍሪካ ከእስራኤል ጋር ያላት ህብረት ግንኙነት is not just etched in the word of God. በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ብቻ ያለ ሳይሆን It is repeated over and over and over. በታሪክ ውስጥም ደግሞ ደጋግሞ የቀጠለ ግንኙነት ነው There is a call from God on Africa እግዚአብሔር አፍሪካን ሲጠራ ብዙ ጊዜ እናያለን ከቃሉ to Zion. ወደ ጽዮን ኑ ይያለ It is one of the reasons why throughout the African diaspora ለዚህ ነው ትውልደ አፍሪካን የሆኑ በሌላ ዓለም የሚኖሩ ህዝቦች from Africa to America ከአፍሪካ ወደ አሜሪካ ሄዱ to the UK ወደ እንግሊዝ ሄዱ for centuries ለብዙ ዘመናት ለአመታት ሄዱ for millennia በሺ ለሚቆጠር አመታት ሄዱ we sing of Zion. ሁሉ ጊዜ የጽዮንን መዝሙር እንዘምራለን ጽዮንን እናስባለን Bob Marley sung of Zion. Bob Marley መጥቶ የዘመረው ስለ ጽዮን ነው Lauryn Hill sung of Zion. የጽዮንን መዝሙር ነው የሚዘምሩት Why is it so embedded in the African DNA? በአፍሪካ ዘረመል ውስጥ የጽዮን እሳቤ ሁሉ ጊዜ አለ Because God wrote it in the scriptures. እግዚአብሔር በቃሉም ይህንን እውነት ስላስቀመጠልን I want to pray just for a moment. Let's pray for a moment, okay? ለአንድ ደቂቃ እንጸልይ Father, we bless your name. አባቶች ስምን እንባርካለን We thank you for this evening. ስለዚህ ምሽት ተመስገን We thank you for your presence in the room. በመካከላችን ስላለው ሁሉና ተመስገን And we thank you for your word. ስለ ቃልህ እናመሰግንሃለን Now bless your people. ሕዝብህንም ባርክ Your anointing on your servant በባሪያዎች ላይ ቃል ይሁን as we minister your word. ቃልንም ስንናገር ጸጋ ይርዳል In Jesus' name. በኢየሱስ ስም Give God a clap offering if you believe in ለጌታ him on the ክብር day. እንሰጣለን እያጨበጨብን There are many places in scripture. I'll take you to 4 briefly. We'll move swiftly. ፈጠን ብለን አራት ጥቅሶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ነግራቸዋለሁ 3 in the Old Testament, 1 in the New Testament. በብሉይ ኪዳን 3 በአዲስ ኪዳን አንድ ጥቅስ ነግራቸዋለሁ There are many more than 4, but we don't have all night. በጣም ብዙ ጥቅሶች ቢኖሩም ግን ጊዜ ስለሌለን አራቱ መርጫለሁ But I will encourage you to read these on your own after tonight. በግላችሁ ግን መጽሐፉን ከፍታችሁ እንድታነቡት አበረታታለሁ Because everything I share with you will be in the word of God. ዛሬ የምናገረው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ቃል የተወሰደ ነው Psalm 68. መዝሙር 68 የመጀመሪያው Yes, sir. I put it on the screen so that you can see as we're talking. እያወራን ሳለ በስክሪኑ ላይ ማየት ትችሉ ዘንድ This አለ
This psalm is written by King David. በንጉስ ዳዊት የተዘመረ መዝሙር ነው። You see verse 31. ቁጥር 31 ላይ Dr. Hopper, you have to tell me if that's not the right translation, if I have it correctly. Yes, sir. This psalm starts, verse 1 says, ቁጥር 1 ላይ ይህ መዝሙር ሲጀምር እንዲህ ይላል Let God arise. እግዚአብሔር ይነሳ Let his enemies be scattered. ጠላቶቹ የሚበተኑ ብሎ ይጀምራል። Let those who hate him flee from among him. የሚጠሉት ይትነኑ። David repeats the words of Moses የሙሴን ቃል ነው ዳዊት የደገመው that Moses spoke in the wilderness. ሙሴ በምድረ በዳ ጦርነት ሲያጋጥማቸው ይለው የነበረውን ቃል And then he speaks to the nations ስለዚህ ለሕዝቡ ይናገር ነበር ዳዊት that Zion, ጽዮን Jerusalem, ኢየሩሳሌም is the place where the nations will go. ሕዝቦች ሁሉ ተሰብስበው የሚመጡባት ስፍራ ነበረች። This is centuries before the prophet Isaiah lives. ኢሳይያስ ትንቢት ከመናገሩ ከመፈጠሩም በፊት ነበር። David, who is the king, ንጉስ የነበረው ዳዊት also operated in the prophetic. በዛ በትንቢት መንፈስ ሆኖ ይናገር ነበር። And when he gets to verse 31, ቁጥር 31 ላይ ሲደርስ verse 32 in the Tanakh, in the Jewish version is verse 32. በአይሁድ ትርጉም ላይ ቁጥር 32 ላይ ነው ያለው. He says, princes shall come out of Egypt. መኳንንት ከግብጽ ይወጣሉ አለ። Ethiopia shall soon stretch out her hands to God. ኢትዮጵያም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ፈጥና ትዘረጋለች። The Hebrew word here is hashmanim. የዕብራይስጡ ቃል hashmanim ይለዋል. It is the word that means gift bringer, ስጦታ የሚያመጣ ማለት ነው። tribute giver. ስለትን የሚሳል ወይም ደግሞ ስጦታን የሚሰጥ David says, by the inspiration of the Holy Spirit, በመንፈስ ቅዱስ መነዳት ዳዊት ሲዘምር Africa አፍሪካ will bring the gift to Zion. ወደ ጽዮን ስጦታን ይዘው ይመጣሉ። እጇን ታነሳለች፣ ስጦታ ይዛ ትመጣለች ነው እጅ መንሻ። I want to show you a map. Next one. ማፑን ላሳያችሁ። The word Cush is the Hebrew word that we now call Ethiopia. ኢትዮጵያ አሁን ብለን የምንጠራው ቃል በዕብራይስጡ ኩሽ የሚባለው ነው። Cush is one of the 4 sons of Ham. ከሃም አራቱ ልጆች አንዱ ኩሽ ነው። His 2 are ones we'll concern ourselves with tonight. Two sons. ሁለቱ ልጆቹ ደግሞ Mizraim, ኩሽ በዚህ አሁን በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። The Bible calls this region the land of Ham. ይሄን አካባቢ የሃም ግዛት የሃም ሀገር ይሏል መጽሐፍ ቅዱስ። As you can see, it is connected to Israel. ከእስራኤል ጋር እንዴት እንደተገናኘ ማየት ትችላላችሁ። Brother John, there was no Suez Canal in this day. የዛን ጊዜ ስዊስ ካናል ስላልነበረ ተሻግረው በእግር ይሄዳሉ። They traveled back and forth. They did not call it Africa in the Middle East. It was just either the land of Ham or it was the land of Canaan. ስለዚህ በዛን ሰዓት እስቲ አፍሪካ እንሂድ ወይ ወደ እስራኤል እንመለስ ሳይሆን የሚሉት ወደ ኩሽ ግዛት እንሄዳለን ከዛ ደግሞ ወደ ሌሎቹ ግዛት እንሄዳለን ብለው እንደ አንድ ሀገር ነበር የሚሻገሩት። So we must understand እንዲህ ብለን ልንረዳ ያስፈልጋል that when the Bible says Cush, መጽሐፍ ቅዱስ ኩሽ ሲል Ethiopia, ጠቅላላ ኢትዮጵያውን ግዛት it is referring to a much bigger region than we are in right now. አሁን ካለንባት ጂኦግራፊ አቀማመጥ በላይ የሰፋችን ኢትዮጵያ ነው። It would include Sudan. ሱዳንን ይጨምራል። I'm not saying we're taking Sudan. No. ሱዳንን እንወርሳለን አላልኩም። I'm saying the region. እስከ ግብጽም ድረስ ደግሞ ይደርሳል። I don't want to come and get in trouble. That's no. አሁንም ችግር ውስጥ መግባት አልፈልግም። Kenya, Uganda, Uganda, Rwanda, Tanzania. ይሄንን ሁሉ የሚያጠቃልል Those nations did not exist in that time separate as geopolitical states. ዛሬ እንዳለው ስነ ምህዳራዊ የሆኑ አገሮች የተከፋፈሉ አገሮች አይኖሩም ነበር። They were regions with rulers. አዎ የተለያየ የጎሳ መሪዎችና አስተዳደሮች ነበሩ። But Cush referred to this entire region that you see here. ነገር ግን የምታዩት ካርታ ላይ ያለው ሁሉ ኩሽ ተብሎ ይጠራ ነበር። Mizraim connected to it. ይሄም ደግሞ የሚያገናኘው ሚጽራይም ነበረ። So when David says princes shall come out of Mizraim, ስለዚህ መኳንንቶች ከሚጽራይም ይመጣሉ ሲል Cush shall soon stretch out her hands to God. ኩሽም ደግሞ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ሲል he's saying Africa will come to Zion. አፍሪካ ወደ ጽዮን ትመጣለች ይላል። We agreed? Are we good? እየተስማማን ነው አይደል? Oh, we're just getting started. I'll try to do this quick. ገና እየጀመርኩኝ ነው ቶሎ እላለሁ። That's the first scripture. የመጀመሪያው ጥቅስ ነው። Next one. The next generation. ከዛ ሁለተኛው ትውልድ መጣ። Question for the classroom.
ለእናንተ ጥያቄ ልጠይቃችሁ David's son is የዳዊት ልጅ ማን ነው Solomon Shlomo he sits on the throne and what happens in his reign the queen of Sheba ሰለሞን በስልጣን ላይ ሲቀመጥ ዙፋን ላይ ሲቀመጥ የሳባ ንግስት ምን አደረገች brings the gift to Zion ስጦታን ይዛ ወደ ጽዮን መጣች ዳዊት በትንቢት የተናገረው she is being called in the prophetic ለትንቢቱ ምላሽን እየሰጠች the word of God says she traveled from Cush or from Sheba መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ከአዜብ ምድር ከኩሽ መጣለችና ይላል read the now when the queen of Sheba everyone see this there you don't have to read it because the Amharic is there if you read Amharic wave at me please አማርኛው ይታያላል ግልጽ ነው አይደል if you're like me you can only read one side of the screen wave like me please so I won't have you read I'm referring here quickly ስለዚህ ስለምታነቡት መፈልገውን ቃል ብቻ እናገራለሁ now when the queen of Sheba heard the fame of Solomon she concerning the name of the Lord she came to test him with hard questions she came to everyone say Jerusalem she came to the Galilee she came to Tel Aviv she came to Palestine the Bible's not confused about geography እዚህ ጋር ያለውን የአካባቢውን ከተሞችና ጂኦግራፊውን ስለማያቅ አይደለም and why did Makeda go to Jerusalem ሳይሆን ወደ ኢየሩሳሌም ነው የሄደችው I believe you call her Makeda why did she go to Jerusalem ማክዳ ለምንድን ነው ወደ ኢየሩሳሌም ሄደችው because Jerusalem is the eternal ኢየሩሳሌም undivided ሳትከፋፈል capital of Israel የእስራኤል ዘላለማዊ ዋና ማዕከል ስለሆነች for 3000 years and counting ለ3000 ዓመታትም ደሞም ይቀጥላል who chose Jerusalem ማን ነው ኢየሩሳሌምን የመረጠላቸው God እግዚአብሔር we call it the city of the great king የታላቁ ንጉስ ከተማ ይላታል መዝሙረኛው because the king reigns in Zion ንጉሱ በጽዮን ስለሚቀመጥ we know that Jerusalem and Zion are the same amen ይሄንን ታውቃላችሁ ጽዮን ሲልና ኢየሩሳሌም ሲል አንድ ነው next screen it's a long chapter it's not very long ረጅም ምዕራፍ ነው ሌላኛው ጥቅስ ደግሞ fast forwarding to the end ወደ መጨረሻው ጋር እንምጣ she says to Solomon ለሰለሞን እንዲህ ብላ ነገረችው this is Makeda speaking to the king of the Jews አበሾች ማክዳ ብለን እንደምንጠራት blessed be the Lord thy God which delighted in thee to set thee on the throne of Israel because the Lord loved Israel forever therefore he made thee king to do judgment and justice this go ahead you don't have to read the scripture it's okay እግዚአብሔር እስራኤልን ወዷልና አንተን ንጉስ አደረገ አለችው she makes a declaration እወጃን ያወጀችው Solomon you are wise አንተ ጥበበኛ ነህ you are powerful በጣም ኃያል ነህ you have great wisdom ትልቅ ጥበብ አለ but it's not about you ግን ስላንተ አይደለም God gave Israel you as the king እግዚአብሔር አንተን ንጉስ አርጎ ለእስራኤል ሰጠ because he loves Israel ምክንያቱም እስራኤልን ስለሚወድ sometimes አንዳንዴ ይላል ለዘላለም ስለወድ he loves Israel እስራኤልን until the New Testament እስከ አዲስ ኪዳን ስለወደደ ይላል the queen teaches the insanity of replacement theology እቺ ንግስት እያስተማረች ያለችው እስራኤል ተተክታለች የሚለው ቴዎሎጂ ያበደ ቴዎሎጂ መሆኑን ነው how long is forever ለዘላለም ማለት ምን ማለት ነው Africa tells the world that God loves Israel ዘላለም ማለት ዘላለም ነው እግዚአብሔር እስራኤልን አንዴ ወዷል forever ለዘላለም why did she come ለምን መጣች because Psalm 68 says Africa መዝሙር 68 ላይ አፍሪካ shall bring the gift ስጦታን ይዛ to Zion ወደ ጽዮን ትመጣለች ስላለ she was responding to a ministry call ለዛ ለተጠራው ትንቢታዊ ጥሪ ምላሽን እየሰጠች all the called ministers in the house wave at me please አገልጋዮች እስቲ እጆቻችሁን የወንጌል አገልጋዮች ሆናችሁ if you had your way you may have done something different እንደው እናንተ እድሉ ቢኖራችሁ በተለየ መንገድ ባደረጋችሁ ነበር if that's your testimony wave at me yeah but who called you ማን የጠራችሁ ለአገልግሎት ማን የጠራችሁ እግዚአብሔር who called Makeda to Zion ማክዳን ወደ ጽዮን እንድትሄድ ወደ ኢየሩሳሌም እንድትሄድ ጠራት ማን ነው God እግዚአብሔር do you know that Israel was already surrounded by enemies at this time
በዚህ ጊዜ እስራኤል በጠላቶች ተከባለች I have to step down. Can I step down? Yeah. Israel has always been surrounded by enemies. እስራኤል ሁሉ ጊዜ ዘመኗን ሁሉ በጠላት ተከባ ነው የምትኖረው Hamas is just the new version of Amalek. ያኔ አማሌቅ ነበር አሁን ደግሞ ሐማስ ነው Hezbollah is just the new version of Israel's enemies from thousands of years ago. ለብዙ ሺህ ዓመታት እስራኤል በጠላቶች እንደተከበበ ዛሬም ደግሞ ሂዝቦላ አለ But somehow the queen of Ethiopia ግን ያኔ የኢትዮጵያ ንግስት didn't care about propaganda. ፕሮፓጋንዳ አልሰማችም Didn't care about what was popular. በጣም ዝነኛ የሆነውን ሐሳብ And አልተከተለችም she didn't care who said what about it. ማን ምን ዓለም ይለውንም አላሰበችም God spoke እግዚአብሔር ኑ ብሏል and she marched to Zion. ስለዚህ ወደ ጽዮን ሄደች Come here, King Solomon, one more time. And when she marched to Zion, I'm trying to be finished, Dr. Habte. He's standing in what city? የንጉሥ ሰለሞን ምሳሌ አድርገን እሳቸውን ብናስቀምጥ Tel Aviv? ምን ብላየች Jaffa? Jerusalem. ወደ ኢየሩሳሌም መጣች Where's my queen? No. I want my Ethiopian queen. You. Yes, ma'am. Can you come here, please? Oh, no. It's okay. Oh, no, she may be afraid. You? You don't have to say anything. Just come. I want one of my Ethiopian sisters to come quickly. Quick. Oh, don't be afraid. They're so shy. Mama, come on. Mama Habte will help me. She is in Ethiopia እንግዲህ እሷ ከኢትዮጵያ ተነስታ መጣች with a huge caravan ከዛ በጣም ብዙ ቃይ ተሸክማ because she's abundantly wealthy. She's very wealthy. በጣም ሀብታም ባለጠጋ ስለሆነች 120 talents of gold. 120 ሰቅል ወርቅ ይዛ መጣች ይላል 4 tons of gold. ባሁኑ ስንለካው ወደ 4 ቶን ወርቅ She doesn't need mashav. She doesn't need agricultural help. ሌላ ምንም እርዳታ ያስፈልጋት She doesn't need education help. ትምህርት ያስፈልጋት She probably has more money than Solomon. ሰለሞን ካለው ብር በላይ ወርቅ በላይ አላት But she brings the gift. ግን ስጦታውን ይዛ መጣች Not because tributes are usually brought በዛን ጊዜ የእጅ መንሻ የሚሰጠው by a nation that has been defeated in war. በጣም ባለጠጋ ለሆነ ሰው ነው የሚሰጠው አይደል Gold, slaves. የተሸነፉ ሰዎች ናቸው ስጦታ የሚሰጡት አይደል እጅ መንሻ የምታመጣው ላሸነፈህ ነው Gold, ወርቅ ትሰጣለህ slaves. ባሪያ ትሰጣለህ None of that has happened. እነዛ ነገሮች ሁሉ አልሆኑም አልተሸነፈችም There has been no war between Israel and Ethiopia. በእስራኤልና በኢትዮጵያ መካከል ጦርነት ሆኖ ስላስገበሯቸውም አይደለም Yet she brings gold ግን ወርቁን ይዛ መጣ and rubies እነዚህ ሩቢ and spices ቅመማ ቅመሞች and she stands right next to the king of Israel ከእስራኤል ንጉስ አጠገብ ቆመች and doesn't care what we think about it. ምን ሌላው ምን ይሰማዋል የሚለውን አላሰበችም And then has the gall, then has the courage እና ድፍረቱም ነበራት to say God እግዚአብሔር loves Israel እስራኤልን ይወዳል forever. ለዘላለም ብላ This is God's call on Africa. ያም ማለት ይሄው ጥሪ ለእግዚአብሔር ለአፍሪካ ያቀረበ It was not her idea. የራሷ ሐሳብ አይደለም የመጣላት It came from God. ከእግዚአብሔር የመጣውን ጥሪ ነው ምላሽ የሰጠችው And God wrote it first through David. እግዚአብሔርም በዳዊት በኩል የተናገረው What did David say? ዳዊት ምንድነው ያለው Africa አፍሪካ will go to Zion. ወደ ጽዮን ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣል Thank you, Solomon and Sheba. Thank you. Almost done. Almost finished. One more. Next one. Jesus himself ኢየሱስ ራሱ እንዲህ አለ references this story. ይሄንን ታሪክ ጠቅሶ By the time of Jesus, በኢየሱስ ዘመን this story is 1,000 years old. 1000 ዓመት አልፎታል ንግሥት ሳባ ሰለሞን የጠየቀችበት ዘመን Jesus ኢየሱስ is talking about Africa. ስለ አፍሪካ ሲናገር እናየዋለን Why? ለምን Because he shows us the prophetic. ትንቢታዊ የሆነው መልእክት እንድናስተውለው ያደረገን ነው The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and she shall condemn it, for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. አንብባችሁታል Even if I had the arrogance to ignore Psalms,
መዝሙረ ዳዊትን የብሉይ ኪዳን ነው ብዬ እንኳን ብቶ all the Christians in the house say amen. Even if I had the arrogance to ignore 1 Kings, አንደኛ ነገሥት ብሉይ ኪዳን ነው ብዬ ብቶ if Jesus is my Messiah ኢየሱስ መሲሄ ነው ንጉሴ ነው ካልኩኝ and he's saying something ኢየሱስ ደግሞ ይህንን እውነት ከተናገረ and I'm a Christian, ክርስቲያን ነኝ ካልኩኝ I should probably pay attention. ትኩረት ልሰጥ ይገባኛል። Jesus says, ኢየሱስ እንዲህ አለ when Makeda came, ያዜብ ንግሥት መጣች አለ it was a prophetic move. ትንቢታዊ ምልክት እንዲሆን ነበር ይሄ እንቅስቃሴ Africa discerned that they should go to Zion to see the king. አፍሪካኖች ንጉሱን ለማየት ወደ ጽዮን ሊመጡ ይገባቸዋል Showing the world what to do when the king is in Jerusalem. ይሄም ምልክቱ ትንቢታዊ ምልክትነቱ ንጉሱ በኢየሩሳሌም ሲሆን ዓለም ምን አይነት ምላሽ መስጠት እንዳለበት ለማሳየት I don't have this one on the screen, I'm just going to say it. ስክሪኑ ላይ የሌለ ግን ይሄን ልናገር Centuries later, Isaiah the prophet ከብዙ ዓመታት በኋላ ኢሳይያስ ነብዩ says, "Come, let us go up ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ጽዮን እንሂዳለን to the mountain of the Lord, ወደ እግዚአብሔር ተራራ to the house of the God of Jacob, ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንሂድ and he will teach us of his ways, እሱም መንገዱን ያስተምረናል and we will walk in his እኛም paths. በጎዳናዎቹ እንሄዳለን For out from Zion goes forth the law, ከጽዮን ሕግ ይወጣል and the word of the Lord from Jerusalem." የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም Everyone say, all nations. ሕዝብ ሁሉ Isaiah said, all nations will come. ሕዝብ ሁሉ ወደ ጽዮን ተራራ ይመጣል አለ Centuries before he wrote that, ይሄንን ከማለቱ በፊት Africa አፍሪካኖች went to Zion. ሄዳ ነበር አፍሪካ ወደ ጽዮን ሄዳ ነበር What does that mean? ያ ምን ማለት ነው Jesus says, ኢየሱስ Africa አፍሪካ showed the world ቃሉን ሰምታ ምላሽ ሰጣለች what to do ለዓለም ምን ማድረግ እንዳለበት አፍሪካ አሳይታለች when the king is in Zion. ንጉስ በኢየሩሳሌም ሲቀመጥ ምላሽ ሰጣለች I know there's some translation issues possibly. Go ahead, say that. I know there might be some awkwardness. አንዳንድ የትርጉም ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ ዛሬ ላይ But I have my American preacher hat on for a moment. እንደ አሜሪካ ሰባኪ ነው ማስበው Turn to your neighbor and say, ከጎናችሁ ላለው ሰው ዞር ብላችሁ neighbor, ወዳጄ በሉት you've been called to Zion. ወደ ጽዮን ተጠርተሃል በሉት Not a politician, አሁን ወደ የፖለቲካ ንግግር አለም እየተናገርኩ not a company, ወደ ፖለቲካ ወደ not ካምፓኒ even a ministry. ወደ አገልግሎትም አይደለም God. እግዚአብሔር We have. I'm just pausing. When God calls, እግዚአብሔር ሲጣራ this is why Israel's enemies spend so much time in Africa. ለዚህ ነው ዛሬ የእስራኤል ጠላቶች ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት አፍሪካ ላይ ነው This is why Israel's enemies የእስራኤል ጠላቶች spend so much time attacking the black American community, የጥቁር አሜሪካኖችን ማህበረሰብ ለማጥቃት ብዙ ጊዜያቸውን ያፈጃሉ saying that Jesus was a Palestinian. Saying that Jesus was a Palestinian. ኢየሱስ ፍልስጤማዊ ምንድነው ፓለስቲኒያን ያ ፍልስጤማዊ የብሉይ ኪዳን እንዳታስቡ Palestinian means Philistine. ፓለስቲኒያን የሚባሉት ያኔ ፍልስጤም የምንለው ማለት They're calling Jesus a Philistine እና ኢየሱስን እሱ እኮ ፍልስጤማዊ ነው because they think if I don't know the word, ቃሉን የማናቅ ይመስላቸዋል I'll follow the foolishness. ቃሉን ካላወቅኩኝ የነሱን ሞኝነት ልከተል ነው ማለት ነው There's a calling on you. ስለዚህ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ጥሪ ያደረገ ነው Last scripture. የመጨረሻ ጥቅስ ልናገር From beyond, next one. From beyond the rivers of Ethiopia, ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ God says, my worshipers, የሚማልዱልኝ ይመጣሉ አለ the daughter of my people, የተበተኑት የሴት ልጆቼ shall bring my offering. ቁርባኔን ያቀርባሉ መስዋዕቴን ያመጣሉ አለ The prophets say that from beyond the rivers of Cush, ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ he says, my daughters, my dispersed, የኔ ሴት ልጆች ያለ is where we get the word diaspora. ያም ማለት ትውልድ አፍሪካውያን ማለት ነው ዲያስፖራ የሚባሉት The African diaspora የአፍሪካ ዘር ያላቸው ትውልድ አፍሪካን ሌላ ሀገር የተበተኑ will join with Africa አፍሪካኖችን ይቀላቀሉና ይመጣሉ and usher the nations to Zion. አገሮችን እየመሩ ወደ ጽዮን ይመጣሉ
This is your spiritual heritage. ይሄ መንፈሳዊ ርስታችን ነው This is this call of God on your lives. በእኛ በህይወታችን ላይ ያለ የእግዚአብሔር ጥሪ ነው Oh, I got to sit down, Pastor Hapte. That means that when I am not walking in his call, ያም ማለት ለእግዚአብሔር ጥሪ ምላሽ ካልሰጠው nothing goes right. ምንም ነገር ትክክል እያደረኩ አይደለም But if I'm walking in his call, ነገር ግን የሱን ጥሪ ምላሽ ሰጥቼ ከተራመድኩኝ the blessings are mine. በረከቱ የማይቋረጥ ይሆናል Amen. አሜን God bless you. Amen. እግዚአብሔር ይባርካችሁ